aharwaka n'urwesande hwire ebiro 24 byo kwezi kwa mushanju omwaka w'2025 nibwo akarura ko kwatira NRM ebendera habwame yakaterwa kandi umurimbarwa city amana gakabagari hagati yo twirarme ya Robert Kachebezi hamwe na Theis Munadi. Robert Kachebezi niwe yasinzire na n'ubururu mutwaro gumwe kanana na runana kandi yakoratirwa Theis Munadi owihire y'ubururu mutwaro gumwe 2026 hamwe na nabandi. Ebyarjiro mu karuraka tebirashemize Theis Munadi kandi ugambira abanyamakuru ungume ya Robert Kachebezi akamwibira karuro mushanano gujwa Kachebezi ya hakansa. Kachebezi akiba karuro. Kachebezi akakoresha benyinje munonga zakwenze mu disqualifyings kandi mbahanaza nguna petition injire te petition ya karura kine evidence erwa harho obstruction of voters and electoral officials harho ebtreka ebitwashandire agents betuma batera barho na hati benemhiriz nabinga polling stations nabatera harho soliciting for votes on polling day. Kachebezi akarebeka ha different polling stations izoba iriya karuru ayo nashaba karuru twaza kuzomu mazima garugo umwami sezin we yibiro buganje abwo kuba akanyiba kandi yampisi yanyiba yamara munaneshagamo yagira nabana b'imico mibi batera abantu banje babirukanse bamwe babanagise bipande abamwe bagumana bahindura na registers abamwe kandi nabamwe baruho abo babintu baterana barunda so mbwenu wakugira ngo bakamwiba nico nabagambire ngo ebyo mukazi arya ziri akabikora inenda nyowe ubururu wanje bakabwiba gwari ababeraba buri umwe naye kwasa mutahiwe okuba yatira abahazizi be akabahutaza kandi ubwahati Theis Munadi yahereze kwayo okwetombuitwa kwe ninga petition eyo kushazamo obusinguzi bwa Kachebezi. Kachebezi was illegally announced as NRM flag bearer. Twashimiye kuba nakwata ibendera ya NRM after ibintu byakoze. Election Commission eshimiye kuba yabiye n'abantu ha ground in police ha ground kureba Kachebezi na kureba ibintu. Yes bakamureba bakakora hoki. They should not have gone ahead to announce him hariya hatari center. Nyowe umuntu uri exposed yo shoborekirirwe kandi ukunda businge kunabirebere ntyo najya ntibiza kwibuka ku Rwanda nkabandi nemukanata. I better call them cool down ibyo burunu kwebitura no kweteze ndu just konkatine akanyowe akarukanye kakatera genuinely kakumwaje I prepared for it genuinely akarukanje karuho katerwa je munonga. Robert Kachebezi nagira ngo hashemirire kuba hinkwata nunji ahagati yana nabo yabira isimbere nabo rero bakatungura urembo mbara banywani banje abumbire nyino mu karuru nyenda kubasima ico kubanza ko mwami Albert Kamucha mwami Danuremba umwami hariho munywani wanje wa boda Eliasi mama Maria bakansindikira message bari kunkongora curatinga nangwa na season yo ninkweta ngo tujoininge ronda karuru ka flag bearer abwo kwankana kibaraganise ngora asinje tumuze nyuma kono jangu akasingo ndijo korja kaseza akasinga nyoka niza majera konkati cyabasika bwo kwabantu ninye batorini. So as of now tiviza kwaja nguniza ku independent or not but be ready, I'm here to serve you. Mbyaha kandi nemwe ndumunywano wanyu ntwiraha harabira ni program sezi no wankai harabe ngo reba social media ngo hagaritseyo ngarice gashi kanzarirwa hangariki kandi ushanga no kumuntu kugira ngo hagaritseyo tuwa abigire kundirija sita myaka 5 hati nareba ngo nakiza sezo kutura ubwahati Theis Munadi ategerize birarjo mushango gwa hababire dera bone kushara mu yabaye simbeho bituwe Kachebezi nagumizamo arukurondo bushagici obwo mukarura kabona ahabwa TV West and area Saratugusa.